Ebyagambwa bwa nyuma y'enjura y'umuyaga kugwa ikasiga bibiri na bishatu bigwire kandi ubwo hatabeji n'abashomera hansi y'emiti. Bwa nyuma y'enjura egwire ziri saha za nyikiro ekyombeko kitu ekyemiryango eshatu ekibekeremwe karasi ishatu okukumba nkuko muri kukereba kandi ubwo hatabana tabineho kusomera kibire cyembabazi munonga Ruhanga twatireho kureba ngo kigwire nyekiro abana bona babire batahire abasomesa batahire hine butandu ebireho. William mukuru w'ishomero yashaba Abeebembezi ba district ejo kubarwanaho bakabombekera ebibina. Tukabire nitobasaba ngo nabo batuhereze omuganda nangwa nko hariyo nhombekwa ebyombeko classroom zibere na office ebikombeko mu masomera gandi mbwenu Kyeyare hati bate omunamba yokubanza hombekweho ekyombeko ekirimu classroom zibiri bwena ninshaba twena twatanise tabase kuteko classroom eji abana bitu bagumize mu kwegera hona nabwo byombekwe biroho biri mu mberambi tibine za kamena zero kumara abashomesa no bazobagana na beji hatitwe abasomesa tutwineho basomesa twoyambisa toyiretse z'abana na nabana babozo ukasanga bineho imiryango micenke ebiri yonka mbwene nacyo cyatoyiretse cyo kubi tureba ngo kisemerire nacyo kuruhaho naho ishomereri rye n'abejigana 20 gasha kwa Juliet Charles Sima.